Hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar to sil munsange Chief Minister Pulal Doma Kaishwain vo in chnu hian CMO Cabinet Room Council of Ministers meeting ne ni a Council of Ministers meeting thukhom hian sarkar thupui modang zinga petrol diesel chha ti punto ti tlem le chungchang an ngai to nun don ni a thudon ani Mizoram State Policy Coordination Committee Review Meeting tum khatna nimina aizola neya bana ka scheme portal kal tlangin deal na sang khaza thum som pali lut to a nakum January thla chuan malak na masa kal puitan theibe se ni thu tarlan ani Advisor to Chief Minister Puke Silal Somzawa Vice Chairman MSPCC ni pokchuan he hun hi kai shwain bana ka scheme kal puitu to department som paruka tangin nodal officer le assistant nodal officer te antela Puke Silal Somzawa chuan bana ka scheme deal na lut to te chu uluk taka zir chianga lo tin ngei tuma theina neite ti tak na ne na be tum ten an mamo ang chan puin an mo ngei theina nodal department na thok tu te chu mala torina fuya deal na the lu konga sha chian dole har sat na neite chu kai shwaya the to pa puizel turin nodal officer kal khom te chu cha bokani planning and program implementation department secretary Pulal Soma Pachau chuan bana kai scheme portal deal na lut batch masaber chu nodal officer ten an thlit fim nuwa November ni somni pakhata apex body in endikle mantura ro manni thuasoya kumen November thlachung ve khian progress partner tur thlan swa te chu ti fel mantura ro manni in training te pe kan ni anga December thlachung in vil to department ten progress partner te lon deal na turan boy pui sakanga kumsang ni somni panga January thlachung hian progress partner te hian mal chan thei to tur be se ni thuatar langa progress partner thlan swa te hi thlatin nei chun zom to tur ro manani thu asoi Bana kai scheme portara hian Commerce and Industries Department noya deal na lut tamberin zanga somli lut to a Animal Husbandry and Veterinary Department noya azali pakwa lut to bokkani deal na lut zinga sangkha zani somkwa pani chumimal anga deal na ni a somni pani te chu pol anga deal na ani NHIDCL Executive Director Po Virender Jakar Chuan Vaireng te tanga bil khothlir kong te kolosi petanga konpui kong tele konpui tanga khamrang inkar kong pui chu November thla atanga siam na thotan ni don thua soye nimina kolosi borsa purabat silal mangai pisa ningkom na NHIDCL ho tu pa chuan he thu hi soi National Highway thom that na tun na ya tho tur omte borsa phi shila thataka siam na thoni theinan thei to pachwa don thua soya NHIDCL Executive Director Chuan Vaireng te tanga bil khothlir kolosi petanga konpui tanga khamrang inkar kong pui siam na chu tharuk chunga zo tum ani thu asoyani kolosi borsa probat silal mangai chuan kolosi Tantlang National Highway 6 le 306 chu state danga Mizoram State luka berle mamo soklo na berani thu soya National Highway siam na chu chaktaka kalpui ni theinan le thataka siamani theinan NHIDCL Executive Director chu thei top chha turina shila District Administration atanga anti ve thei aom chuan anne na thlenzel turina shil bok ani Mizoram Down Syndrome Association Board Sain Serchip Konpui VC Hola Nimin Khan Down Syndrome Chungchang in Shishan Hun Manani a DC Pupol Elko Man Pui MDSA Committee Member Lalhim Pui Ngien Te Chuan an Paul chu October sang ni somni pani din chanani a atum chu Down Syndrome awang harsan na nei ten nun phungpa ngai nei theina na malak te nu le pa bangbo tak ten an fat en kol thiam theina na she sha te ni thu asoi MDSA President PR Zaiming Thangi Chuan Down Syndrome hindat na nilovin ni na ni a chromosome cell turzat ai tamalo omawanga nei ni thu soya nu le pa in an fat ni na an pom thiam theinan an pian hlim in shil sha cha ti thu soya Down Syndrome no pangte chu anral puiti ai dan no fum zel thina tong theilo ani lova ma se tong an har sata a en kolna poimo ber chu ani na pom hi ani ti in ele in zun le ek le mani in thuam thei tura zirtir hi apoimo em ani ati he hun hi puzet arthafala finance secretary MDSA na kai shwaya shalom special school serchip no pangtele Down Syndrome no pangte tangin special item nei ni a Down Syndrome chungchanga zo ne le chan na hun man ani Lunglei High Power Committee Vice Chairman Puvi ma somtluang lunglei not bial to MLA ni bokchuan mobile app kaltlanga lir thei ko theina siam torin sarkar in bo zui me kani ati nimena sai ko ti hol lunglei Autorexo Owner Association Silver Jubilee lomna man puina lunglei HPC Chairman chuan he thu hi soin mani omuna tanga lir thei mantur ko zungzung theina tora mobile app churwa manani thu soya he app hian atakram athal chan theina torin lunglei Autorexo khaltu te po asom ngal ti asoyani
lunglei not bial tu MLA chuan sarkarin ram in todel na atan le mitai male angai na siaten din chhuana turin bana kai tlang zar thu soya herwa man nei sarkarin hlotling taka kalpui theinan mi puite thlopna le thopui na poimo ti soya lunglei autorek so khaltu te chu tlong mai ina dikna lerin omna konga zaunun je moilan chhuatir zel turle lir thei chuan man chungchanga po sarkarin tuk ang dik taka kalpui turin cha bokani chuti zong chu chan chin thar kan puan thei chu